I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Jelen i dobrodošli u moj novi klip. U ovom klipu igramo FIFA Mobile i vraćamo se posle par dana nisam snimao. Evo da vidite moj tim, u prošlom klipu smo bili 101 overall, a sad smo 102. Evo kao što možete da vidite, to je moj tim. Imao sam Marcela, kupio sam ga 82 i onda sam ga digao na 103. Ovo je onaj golman od prošlog klipa što smo ga dobili. I to su neki igrači koje sam digao za over ili 2. Sad ćemo da dignemo Aouarov skill boost na 9 i on ide na 104. Sa mnom snima moj brat. Ćao. Ne znam zašto mi je ovo zavagalo. Ama ljudi, nešto se je bilo zalagalo, nemam pojma. Dižemo Sergio Ramosa na 102. Evo ga i prešli smo novi level, 47. Šta ćemo dobiti? Dobro, ništa specijalno. Ajde, idemo na moj tim i da vidimo da li smo prešli na 103. Evo ga ljudi, over smo 103 kao što možete da vidite. Konačno sam 103. overall. Konačno. Idemo sada na onaj novi event. Treasure Hunt. Izvinjavam se, nešto mi je slabiji internet. A ja sam ovdje došao do X-a. Dobijemo neke skill boostove i to će sada da otvori moj brat. I nažalost nema igrača. Nikad u životu nisam vidio toliko malo skill boostova. Dobro, čuti. Sad ćemo da vidimo gdje će da nam se refreshuje X. Dobro. Evo došao sam do X-a, sad ću da vidim šta ću da dobijem. Dobijem coinse. A ovdje neće biti igrač. Dobijemo 10 dumbbell spojena. Gdje nam je X? Dobro. A došao sam i ovdje do X-a. Otvorit ću i ovdje dobijem 40 skill boostova. Sad ću vidim šta će da bude. Ajde ćemo reveal all. I neće biti igrač. Nema veze. Da vidimo gdje nam je. Ok. A i ovdje sam došao do X-a. Sad ćemo da otvorimo i iPack. Želeo bi da pozdravim kanale Steva Ribar, Srpski četnik i Football Challenger. Evo, moj brat će da otvori elitnog, koji će da bude. Sad što si uzeo reveal. Dobro, nema veze, dobili smo nekog 80. Evo da vidimo gdje će da bude X. Dobro, ja ću vam se javiti kad budem došao do X-a. Evo, došao sam i ovdje do X-a. Sad ćemo da otvorimo, dobijamo ovdje trening experience. Evo, bit će opet igrač. I dobijamo nekog 82, ok. A i ovdje sam došao do X-a, dobijamo opet neke skill boostove. I meni treba da dobijem makar jedan speed da bi mogli da podignemo i skill boost speed na level 9. A sad ćemo da vidimo. Ajmo ovdje. Makar jedan speed da dobijem. Ovdje ćemo onako 2 speeda, to je to. Ajde da vidimo da li imamo šanse za još nekog igrača. I nema, nažalost. Sad ćemo da vidimo gdje će da mi se refreshuje X. Valjda će negdje blizu. Imam 3, neće biti dosta. Čekaj ćeš. Evo ljudi, idemo ovdje na Cristiano Ronaldo. I uzmemo ovdje speed.
I tu možemo da podignemo i Cristiano Ronaldo i Jose Caliona. Evo, podigli smo. Sada su i oni na oceni 103. I ništa ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe i komentar i mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!